Wasa-wasa talaga watulele. Arto may sulit talangan doon arto isuli-suli, arto siya lang sere, ruanan raw ng dola. Pinapalebu watulele. Sabura merto sa tambeta na ibatabatan lang sere, saray lang na arto isulu, tasana kilira. Kaya daw talong na tagipalebu, enebolo tambu, ay lawa-lawa na itisu, o iran daw kumuna na ipakatapatapa. Isa so, era siyang kailangan sere bakandua. Baka binibina kami orto na bilutaki, ni Fiji Revenue Customs Service, ni Bakandonia, non-ramay bagay tabi. Embaw maluwa orto 29, endua na FRCS Madam Director. And sa kinta magkirita lamanda, en andua na baka sausulibu. Saray talangan ko ni sa ating pinaka na turangan doon yung may nabalu, tamataka ko na siya may lamasa, pula pinaka sa ibas tawake, nawali mo na kanto kung siya na luto. Era le bitu sa kapulkaro todo, kung nalinsero do talang do masusaw, mawid na takira, nawali mo Madam Director, nabito kung sumay, anak kami ni kuwa. PG Revenue and Customs, asere era kalungata na bakatundalina, na bilutaki na itsoni,
ului moala. Nasa valevu Madam Director, ke na mata sere ni dokumune bada ke na kastaba. Ni soli me rasulia rawa na matsere di Fiji Revenue e tolu na undolu walulan rau rosa ngabulu nandola. Nasa valevu